11 metres sur 17. Barabara ya 6 metres. Na iko na 5 kilo. Naleta mbio. Tuko hapa ku basoda, chini ya basoda, karibu na terea Marambwa yulu ya Balindo. Wala barabara ile na parcele na nyumba ndio ya 11 sur 17. 11 metres sur 17. Barabara ya 6 metres. Na iko na 5 kilo. Naleta mbio. Tuko hapa ku basoda, chini ya basoda, karibu na terea Marambwa yulu ya Balindo. Wala barabara ile na parcele na nyumba ndio ya 11 sur 17. Argentine. Ndio Argentine gisi iko implante. Make ni tere yenye iko pla. Njo hapa kabisa. Kila mwenye anayua maana ya udongo akuye wekesha zake huku. Kila mwenye akili, mwenye anayua maana ya udongo ni huku Goma, ni kila fasi, akuye wekesha zake hapa. C'est vrai ni fasi kwenye kunapendeza sana. Jo hizi zile ma 3 antennes deja ziko karibu. Hapa ni Vukanda, village na Buhama, groupement Kibatu. Unapanda tu kiisi kidogo, Kanyaruchinya kidogo, na devie Kanyaruchinya kadogo, tunafika kumalave. Parcele ziko za mingi sana. Za mingi, manyumba ziko. Njo hapa deja ni mu quartier. Manyumba ziko, parcele ziko 10 sur 10, 10 sur 10, 400. Jiulize parcele ya 400 unaweza ipata wapi Mugoma? 15 sur 10, $600. Njo hii mwingine yote hii. Njo hapa tu. Njo hapa kabisa. 600. 15 sur 10. Njo hapa. Kila make ukakuya tu. Kuna 15 sur 20, $800. Unaleta unawekesha huku. Mtu hayu wake. Na bazazi mkuye uzia batoto huku. Tuko nazala me hatuka na kwa kubapatia. Hatuna mauriti. Njo kwenye unakufaka mtoto anajiuliza, papa alikuwaka mwanaume au alitumikaka? Wanakosa ta kwenye watakimbilia juu wajipate. Me na uko nacheza sazima mupesa, ona watu maki na kasoko manyumba. Njo hivi birere bilianzaka Trameko, Kabutembo ilikuwa migomba na budongo. Njo hapa karibu sana. Cha mzuri ukaleta na nusu, tunakuindika yengine nusu, unalipa tu pole juu tujipate. Kila mtu wapato ndogo na wapato kubwa wanahitajika tu wauze huku. Tuweke franga mu budongo. Budongo hawezi buiba. Hawezi kukutana ase wanyangule batie mushakoshi budongo au baibebe kukichwa. Tashikuta tu hapa wote ni watu wanakia auza mamoto. Karibu sana, wambali na wakaribu. Ukapendezwa kabisa. Na visite ni buru. Tunakuleta kutransporo yetu, unakia angalia. Alere tu unakuya tu tunakuonesha. Asante, mukaribie kabisa. Asante. Njoo hapa kabisa. Njoo hapa, angalia. Kote. Njoo hapa. Asante, naamini mwenye atasikia hii audio na iko tana za kidogo anatuita. Tunakia tunaongea, usizarau pesa zenye utakuwa uko nazo. Merci. Okay.
Oui. Mm. Oui.